Kekintin keboong habadon kamon kelinti ru kadon. Kari kekintin kabadon jingmut bat kabayar bha. Kabayahap tar bha wat habayadei bat kejing yakun ban pinwan dor biang sashisin pat ya kejing do kejing julor ki baharu kom ki bami na kejing terekam jong ubin rio. Habaya kren shapang kumno ban pinbha bat pin imbiang ya kamaryang tungin ya pet minta ya kejing keladur kawa luka kabadai kawai nikiwa kabahe tam kabadon ha East Janta Hills District. Katai kawa neki babon kidaw kala jengum bat la ru ban ong ba kala long kum kanong shun wat ikijing thaw ba im haum. Henry kalinti kaple habadon ki riu perkhat neki briu ki bakwa ban pin imbiang yaka sachisin pat. Da kajing tray borba ki bor penyat district hapo kajing alam jong deputy commissioner kumjuk katanat badai pet kerpang ya katai kapang kajing yakun minta kalayat syat na kabenta ban pin keladur biang pat ya katai kawa. Amdei tambang adai klik jong district ru kala adai concern jong baro u nong shong ordinary citizen na ni unu pamdei kumu district hat re uno basyong district undon ni kajing kajing pisa ba kadno ka stomiki ban yo ka umbak hoj ban som ban sajjan pat kamtam bandi te haba kadon ka problem ide bat sotor ba kadon ka solution te hakijuk bamenta ki bon ki water treatment process nani ki kindot ki company ki bala le research kini hakiri ba fair lani haki jela ba fair gari jongi akindla ban pendim biang ban penbahab yang ini ko ti kumukri jeng district ton bok ki ladon nak pollution control board kala deble ya ka wika EOI expression of interest ban khot ya ki no ki form lani ki no ki company ki ba la jule teng kom no ban pendim biang ko ban penbahab yang ko ti hakata kajing khot jongki ya ketika expression of interest ki raj short list ya ka way ka form ka teng ka Trinity International Implex Trinity Implex International na makla ko teng bat kani kala le ya ka way ka pilot project hadin mengawan mangasani ngala pentingna ban penki imbiang kumukre jan district ide ban penon kam ya kani ka solution bagi ai kini ki kani ka Trinity Implex International kuno ban penim yang ko pat kila deble ko ka pilot project ang te hapo jalia ante gawa kirhu khlag yong paradin buan mangaru ngalap pedio fund na kan ka district mineral fund bat gila le sa kawi par po wa lukha bat ngatrai hagini wala de plai I ta ko penon kam yu ni admilen kyong mo alge kumno open bahab yang ko penlong yang ko ka ba khoj bat ka ba penkir ya ka pH value ya ka jinglong acidity jong ka ne u algae na ne admelen penbahas show bat perlong ya ka ka babha te kini ki de ki ka we bangila le hadaka na kalyang jonga kum ukli jong district pat ngilap ba ka ne kalong ka job pat mentau snem hiru ngila flood biang ska we ka tender bat kan kut hau ni arfu atrik jong ni benai bangin le pat sa 10 kilometer ya kani ka rejuvenation of rivers by using algae hakawa lunar pak ti ajo ko por ka don ka project bakile na kani ka Mekhalia basin kani ka kelam ki ong Mekhalia community led landscape management project ki pron kam ya kani ka open lime channel ban treat ya kani ka acidic kajilong acidic jong kani ka te itori de iwe na ilat kuno ban pen bahab yang ini ka ti ngala pensloriki bangala lipet jala deru bangala bakadei ka way ka belong ka badunador do katata pat ka basuk ha ban le dauno no dakanu no kasnong lani dauno no briuchimet ru ti kumkini ngilale kilai south ligi snong pat ka way ka ba thrai filai I apo murat brisumer tinga penslor ban nga ong ye PHE ru bakiru genle pat hakiwi jaka undai tamakale ga ni ka Mekhalia ka ni ka basin bang ni ong kelam andre ni ong ba ka ni ka PHE ru ka devan le ikum kini haki we pat ki jaj water source ki ba la ban penot kam ki pa ba tikini ki
inisiatif bang lasim kumu kli jokani district. Lingba ka pilot project jangka kenhon ki scientist na ka Trinity Implex International Delhi kabalawan here she East Janta Hills District na do ubanay naiwing jong snem arajar khat khandai kajingya kun minta kalaya chakmat ban pen khot yikiwa kibala kala snew. Hadin bikila dep ya kawai ka project hakawa kerho kla kani ka kenhon kalahir sashawa lukha hasona perdi ban sedang saya ka project hangni. Kita iki scientist kile thoru bayakawa lukha inla ban pen khot biang tang da ka ba pindon kam ye ujat jingthung balatip kumu algi. Kat kum ka jing ong jongki uteu algi ubadon ka bor ban pen khot pat ya ka bala kelas niu udon hadu arpun nyau hajar jan bat hashwa bakin pin ngam ye u hapo ki hab ban wat benya shwa ujat algi ubakumno ubayha ban pindon kam. Halor kani ka pilot project minta ka jing pentre yakidam ban penlang kala terikam harut kawa lukha hasuna perdi. Bon ki tliu duyong ne bagi ki ka kami na kini tliu duyong ke bangi khot ki rat hole mining pat ki lab bakani ka ka long highly polluted khamtam nama bagai tungko bau duyong ka long highly acidic take away ka lat bangi lale ka long bangi lale kini ki open lime channel kum hapo mulai bisumer ki don lai bentaki ki channel long hapo ka channel tu ka wa bakatut gitu ka ngisna likely ki chamber Cuba ka simitar. Okey, banang tang siang kini ya kini kawa tahu mausun. Udah mausun ubalong no ku Mauria kam to. Ni pen pra mausun di Mauria, ni mausun ni yo ben na po district la jong. Ton kam ban li thiet no. Tapi siang yo ni mausun ha ka pat ngilap bakane ka acidic water ka react bat kane paruneu pakasun yo ni mausun bat ka jinglong acidic juga kaja tingilap baka pH value ko banado 3.8 haka first chamber ka kiu saka haka second chamber ka kiu saka 4.72 haka third chamber ka poi saka 6.13 ka pH value Tika balong wabha bat hadu ka bakut ru third chamber ka poi fourth chamber ka poi saka 6.48 pH. Kat kum ka World Health Organization ka kanuno ka ka badai bandan hapo 6.5 hapring 6.5 but 7.5 pH kadai ka ka baralong ban fit for long ka babiang ban pendot kam lagi deki brio. Tika ni ka open lime channel mangile amingi hapo mulai bisumer Klade kawe kan uksa kaba pedi ke jing job kumno ngila ban pen biang ban pen khoi biang yaki niki ki babi na ki rat coal mining ti lada fill up ka first chamber second chamber third chamber ka pH value kampat kio ngila ban bo sak fourth sak fifth the longer the channel the better result we get ti balada fi le tang light chamber fill up ba kalabiang kala khut tingam dan kam ban nang le susu Tingalap kan ni dia kata ke basuk ban lihat da uno takanu kono sinong bad da uno brio simet tika de ka we ka bam don jinglo di area tika de ka balong cost effective but ka balong ke ba ide ban encourage te ngaso gani ka de ka future jong ka kuno ka lawe ba kuno ngindang la ban don kam yang ni ko ki bala balong polluted ka ba ar ka long ru ba ide pat ban sange ka di duyong pat lada ngale kini lada ka jing ti duyong ka nam teng te kamut kani ka jing tristom jongi kan num poi sino ru lada play yang jing ti duyong lebe lembaga tu ki mining policy ki ladon kita ki measures ba lada ki store lada ki stock yang duyong hapo kanono ka khandoru ide banda bo di garden drain saudong de mandan ki drain tanpa ko pami no tu duyong kan cek tu ki nala ki bakel saudong itu jaka bu duyong pat kan cek ja sopit ke bangam sepo kan numpai sikiwa tikum kita ngedon kamban le khanang bakini ki kamba baha mengile ka alge ba penko jaga wa dak penun kam jo edmundland ka alge laning da kabale di open lime channel
kini pen ko jaga wa lada dan chu doyong paduba bandang wan biang haga kini ki future pat ken sakpat pamde so ban stok doyong krumar panti doyong pathar klem da pentikna ka baka bami na ka to jaka ka de banong channelize in such a way ba kan le chiki supit ba thangtar la ban bo yo mausun ban pen ko jak to ka doyong pan dan ka jing tristom jing kan long ba job Laong ru baya katay ko kabadon bat u algi kin sepelat syakawa bat hadin katu kat ni kin sayu iya kejengkala hakawa. Nalor ke projek penkot ya kawa luka kebenta ke baar pat kadai halor ke jing pen im bat penkot pat ya ke kebawan ni kitliu dewyong kibadon hamulat beri setengah. Ya kini kesin jam lasim da kejing terai borba ki borshnong ringkat ketenat basin lingba ke projek Community Led Landscape Management Project. Hakatai ke jaka kabadon tang kumba katu kat ni spa mitar nasionong briu latau ya kawai ke kenja pungren bat bu pat ya ki mausun kenang ba ke kebawan nakit liu dewyong kan yo ya lingba nakatai ke jaka haswa bakantut pat syakatop hadin baladep pejar bahaya ka. Watlah haduk minta 4 lak ban pendan kam ya kate ko nak benta ko bang di Henry kipat ba katan kila yo pat ban pendan kam nak benta ban satjan satnep bat kiwe ya kini ke projek lapit de ketanat water resources jong state project management unit jong ketanat basin na Shillong bat ru hapo ke jingpet jong ke program associate environment East Janta Hills district bala penbet penbiang ru ya kekam dau engineer jong ketanat basin East Janta Hills district uba Langme Paju. Kesin jam bikishim kalala ban poi syakatong ha ka jingthung ye kiten riding ha ka balathung hado arajar south pa tali kiten riding ki bakentup kiding so bat kumju ru kiding klau na ka benta ban pentikna bakatelong hangte kan terkhong. Kat kum ke jingithu da ke secretary jang kawai ke committee balatip kum ka mulat beri setengah VNRMC ke kong readiness sirti ke loong bayi kiding la thung ru ha kawai ke jaka baju khot kawa thanglo namar hajan ke ni kawa kadon kawai ko umpok liu ke baju sa bam di ya kashnong ka thau. Minta ya kini ko don kam satang ban pha test shwa shaki laboratory ban pentikna bakani ko nakani ko umpok liu kalalong ka babit bandi. Nakaliang Deputy Commissioner ka East Janta Hills District uba Kharmalki ulay thuru ban board district kumjo nikitanat badai pet kerpang kila persyanglut kilat kilinti kumno ban pinwandur biang sasisin pat ya ka May Mariang ha ka district. Kejingpet juga ada kejinglet juga ni ke Trinity International Implex ngai ba kamsim apa sisna amsema rum ngilala sisna masna la ngila ban le bro kiwa but on condition that kawe condition galong ba de bandan tingti du yong biang pat la da don ru namar Malaysia menta polisi gala don ba de banti katur ga de ban petikna ba katu ko go babi nau tu du yong ni nak jing tu duyong day ban petikna ba ko mami nak tu jaka tu duyong nak jaka bu duyong ko ba manne de ban channelize kin da chiki supit bakin yai lemba kin gi mausun bakat khoj lim da kum ta kamut in ya le kum ba kin pen pha pen sniu kam put ki le da kan ne be kum ni kum ba khang duyong man tang pe asnem na snem ru ila kadon ru katu kan natural restoration jong kamariang hi daladi hi kamariang kadon ni kapor ka baka pen yu daladi hi kapet kini misapin i hapo wa mata kila don ki kenyang wala khastang im lang komdi kom syafim lap kenyang thon mabe te katur kadon hi by itself ka ni ka ke im hi te ka khuji daladi te dangi le sabangi pad kini ki teknologi bangi ong mentan kandang kloi sisu pan te ngatrai hapo asnem ne dalada Lada dan fon kembali ke tu balik titi implex kemud aram sih kemud dah masuk hi apa asna. Kejuk hi bakal omen ya, kecing singkia kadai bangila
hot tender ban le kan ka restoration da ka pedon kam ni algi ban kong ka baar ka dei bakini gi naka project bakile naka ni Meghalaya Basin Development Agency ka open line channel itu ki lalong ban pedon kam ban sat ban le ka balai ru jing sisa klet ban dong ba gilat le ka wi ka pilot project ka bandang le ngila award ya ka IIT Guwahati ban sim ya ki na tubel ru nan napo nala nani nagi stream kin treat ya to ka kumbat treat ki aquagat to tabaklan de penyap ya ki nutrients ka aquagat de penyap boro ya ki minerals ki nutrients pi ka ka ba khut tabak ka bam don nutrients te ki kan le ta ka natural process ban pen khut ba kata ka kalong bandi te kata ngila identify potential room te hapo kini sibnai abrai pin sei kata trai pisla laban pe kita te kini de ki senjam bagana kaliang ka sarkar kalale kaya tiga hoti kan le tai pilot project hakal halor ni ka fund jong ni ka MEPRF fund Meghalaya Environment Restoration Protection Fund te katur ke dik wiki senjam bagila sim te ngatrai de ban peteng de ban ya cepat hi ban rei data kadu baru udah tahu beliau nang ban le halaki jongki yeng ya kita ki supit ki ka babi na kamera sum ban na poi saja tekila ban ya namba kita ki treatment ki balong natural ndai badon kam ban thit ki machine ni kita ki balong cost effective kitur ki nyarap sisyo ban bah bat ya ka wa ban ti kita ki lekin nang simpor tambah daki padba kelas tu pakadi ka badon kam le sti kan sa jahi construction de yakan yang project yak tu gas sa project ni sedang hubunai Februari tahu sedang acara kuai de benai mat si benai kal kila complete yak tu mantang construction kan marap ka pi ka doro ba silak omik dunah lak de ban ong pat ba ni hap kanos ngin hap up yak result babiang de kata kalong day to day monitoring jong KVCF long ba tracer kata ka bani sale mar ngimla ban ong ba kat hadin sibnai udin armnai kala long la fit ban use for domestic purposes PH value kat kum ke protokol ba jong ka ba ai kan ka World Health Organization ngin haban analyze ya ka ni ka PH value ya kata hi ngidang habban kandang simpor hi kenang bangin la ban analyze kini ki properties ki bandan kam naman taban pendan kami ka kat kum ki kini ki protocols mo jong ka World Health Organization ya ka pH value hi mun kabiang yamanta kala la improve ha kala long near to normal te ban ong ban bam te ngidang hab dia ngidang hab ha salam kenang ban tikna pentikna kenang ban nong kata ya ka kot ke khia jong ki nong song snong hi Paningkong ka kerteng jonga de readiness serti ka secretary jongka WNRMC jongka mulai berisu tengah nonga ngade I yolak serti jong mulai berisu tengah ngade WCF curriculum tena ka penta ka snong te nakani ka project jongka klem gila tresibun ki project kum ka ba penek pensa ya ki klau ki petap ya ka bam di tang katai ka min pon jongka ha ka baya dei bat kata ka jing penek pensa ki klau ki petap gila persyang bantung ki ding kum to mo gila sim ka to ka forestation gila thung ha ki khap snong ha ki lum bat ha ki jaka ki ba ngidang I
don kam bakin don kita kideng kisi bakin sakha kilung yang sacisin hakabay day bat kata ka umbam undi teka community jongi gila ya persyang ban sina da ban pendek pensa da kabasna da tu ki haka spring shambar ngladap lek kawai nang ta sa tu ka OLC ngal mentang lek persyang ban lek mo ta setang kita hi kibangi la setang ho kidei jong ka klem mensyua pampat don kanika klem mo ka pampat wan kanika project te kesem jenjar sya ban im hakani kesnong jongi te ka umbam umdi ngihap ban syutit ha kapor telang te kapor liur ni syu apik nau slap menta te ngila yo hi karisol ka babha tang ba ngidang apat karisol ka ba ngihap ban yo na hoj pa ban tes syua impat long raban ka PH ni yo ka kiu hi pa kan kamut kadang kambah hoj to ka baning kong katelong jong katu ka ka bangi treatment ta te mensyua ka don ha ning hang tu ka dei ka po liu ka babes bha mo ka babha tam henrei suki hadin bagala sedang ban klong ki marpo kan deu mo yo tu do yong te ka sa ja no nang tu neneng bat ka ngam syapo nang ta kami bat leng ba kitu kitliu do yong nong shop sina tu project le tu ki mata ki pe ba ki long mo kam ko long re tale di rum long ka long ka ba high acidic tu te mentai yang ni po snong jongi ni don kumba nyo pau teli ki tenum ying pat kijing bun briu i don kumba saus pa arpusan ngot